O te whaatala whatu I mai moanga le tātou watanu, I le neia fiafi. I le whapoponga o le porokalame a le iti lai. I longo levo no tau tāli ngā po le ase tāpenanga le porokalame le fiafi. Nei ko stemi na ola, iai. Le au ililina le porokalame le tāpenanga le neia fiafi, ai whaatala whatu. Manatu sa manu ia fo I lau fo lauga malau fi naunga le nei aso. Fea la fo sa whatanui nei lo walawina, manatu sa moa se ai wa fo te singo ainga. Ai, mai mo mai. Wa ese foi to moino de tatu por kala me le fia fi pio na yata nano o mana o to moino por kala me fa ilo to il tatu tu wa mane ese le va leo le tu u le na fa no le sa mau I le avale I po le amule nga te ene le fia no salonga tatu mai le aso I le fa la vela na tu puai ye to telefo to sa vala o mai por kala me ma fa ilo mai ya ka ilo yai penga fe kau le lele timing por ko kela ko fa ma kai mia le nga ko ku li ai fa fi au wo de lo pole me len fa ma to al malo le fo po o il poi pale mene le tenu ma le temi ana fa tino ile me na le temi fo na se yes ai le na fa no mai le me sa mau ona yata la na fa te tu le lo kamale fresh off the boat press nana po ina ta malafo mai de tatu por clame teleata o la fa solo te bueno mai o le meta wa sei ese le na fanua mai le amuna mawai ia ma o le ala wa mataninga luenga ale malo Australia I le fainga o le a fai toso I le vaale ni I Australia mo ngā luenga ina ia te fa le leia o te le lope na maua yata nana o tango fa e moatu le pea ma le tāpili o le vaa o le tāpili le vaia lau kilo kule siakanga ngai mau a o le pea ma kua ngau I uma ma mau fa pea lau o le pea o le nā whanua ya it's to be expected o langa mau nunga le amu le mau se ngionge le mea langa ya ma feta soloa I pea o le sami le na nai no o le tulanga na o le tala fifia la na o le mena no mana fa e moto yata na ina ia vave ona ina ia auto si fia o le wa se mo fa na ese ele o fainga renga poto fa pito mai Australia tu ia me le so swani na matanga renga malo o lo ngaf ma tulanga ne ma wa ese le nile na fa no la sola le na fina na vese la wa fa le pa ina le wafu I sadonga ma fa mai ai na ta penanga ale au poto fa pito no mai Australia mo nga luenga pe fa pe feo na toso le va pe I se va nga sa mai Australia e fa ki e kamana me mo fa penga ina ia mo fa na ave le va I Australia ina ia va ve ona te fa le ia pe se mea e vaku o se mea ma fa ko fa de ia wa nga paul menengo mangi ko lo kilo wa ma kwa pipi o mo fa pe ngai la wo le pe o le va ta te lo la play me se si meu fa le tonu va mena le na tonu ave Australia ia le va o a fela ave Australia te le do but paul mena na no fa ria tuata na ina ia lo atu o ina I ese le fiai o na fa lua wa ese ma le amu na mawai o lo fainga luenga ta pena o le ale tu inga fainga o le a faiele va e toso I Australia mo ngā luenga fa ia man tu fu miliona tolu se fulu miliona tala le tupe na fa tupe le nei polo keti ala malo Australia mo Samoa ia a le ua makua kupur fa le kong o le ua fa malo loa le tu mau a o lo fa nga solo su enga kapiteni o le va a lo fa nga solo su enga ala komisi filia ale matanga luenga I le ngata foi de na o lo fa nga solo foi su enga ala matanga luenga o ngata fale ala tunu o mea masani a kupu pengin nga ke fale e su enga e kau fai e wela man su enga ala malo la ko o lo foi la ko foi komisi o la me la kilo yai la me le anga e su enga komisi la ya la malo so to lo su enga la fai so a o mane o le to tu wa minoi mai siva mai le amuna mawai ya ma tal tari lo te mi to so Australia
o le na fanua e le o le mafuanga na o lo mata mai le nei fiafi yo e kalu mai lava ina ua mau mai le unga le fa masino nga le mata o pule wa le ona e le alu le fongo ko o lo ku nge fiafi le fo me fa kari mai a ka se pisi o le emaili ale iti live ilo tatu o tunu o ke lo fo e fa penga fo pari a le fa fio le mo ku sunga pari le wa fio mai ka ko por kala me nge ya so fo manuia i lo sunga el pari tele malo so fo se kau se kia kula le me pua ko va ai lai i mo le me ole nga maka mai nga fangua no ringa e ngau ka piro nga fangua e kau fa le ko ko me pua ka mako ele fia finne ai si i mai lo au asa le mo pa fa o sa ni sunga al pari tele i lungo tato pot ya se fa mo lo sunga al pari tele ya le fo manuia male langi mai lau to fa palauli lau fio tui ya pe fo ia le ka fo ta po mai al tato pa ia male malu so tato tu mo mai le nei tu la le tapo kalame malo so vo asa ke sira mai le pari nga fangua ri male ole me po mo lo ko ka lo fa si va aso ya ole me ta wa tui wa mafai ona fa ye singa renga te mili nei e bit silinga ta wa e wi lava wa tato i loa le tele o le fale tonu ia ia me se o le tele o le vai ngā tupe ia wa mau ia ai o le meta ua na wa whaasawina mai fo i le ono fale anga ina fo i o le ngata i fale o le a fio anga o sale longa e le ngata le nā ia o tūlanga le puipuinga o le sio manga ia o tūlanga tā ua na i lo ni tangata le matamata atu ia wata tu i e mtau tia le tūlanga ua o ia i le fale anga ina ia i longa e toi fo i se le lei ya ole mena ta ole mena ta fafta ye elena ole tato tunu o nga famale nga luenga le fa sa ina bo maya ta ma poto fa pito australia ye nga famale nga luenga ni matam fai ole me wala nga me mutino ai ole va ne to so australia te fa nga luenga te fa le pe ma fai unga ko di pe ya pole sorry sa mo what right off lo ma va la to mena na we've yet to find out alo te lo pari ele mele lenga fakar kali mele ku ya ka esta manena fa la talam a manena fa la talam o ke le lo ya o ai fe pesa o kala ala kala la fa talu mai le temi na manuele fa un al fam sino nga maurunga sa mo sa piu ko tane le fa to tonga le fa le fa le fa to sale se wa ka fiu ka ke kali email yang e o ala ke fongi o vidi mai ai o te longona e tu sale le ia tu langa sa ia ta ua nei aso tu ia wa to tele al pa ia male malu so ta tu tu no ia wa so ta mai fo ia o mana ia fo lo sili mai ia e te longona le sila mai ni si sa so ta mai ia fa malu lu atu ole mfai na utali atu ia ono le tu langa fo isa ia na fo ina tu no ole nei aso ia tu langa na nei aso tu ia i lava tangata ua tali mai ua fia ia i fo tangata ua tali mai ua whanonoa ia i fo tangata ua tali mai ia a whai o tūranga le filemu ia tatu ia pi se a finangalo I think ole mea papali ina i o fola mo muatu le fala lea ole ali mate te ina le ta fa so ma le tanga i la wili no le mata pu ma le ngol fam so ole fala lo te mana e fola le tunu tau ta fio fiau la ngona tau ta fio fiau la ngona i fo ile ina ne i te ua vave so fa ngoi fai ai onu sai o leo tau titilo pe ole vaenga ne ta di fodinga mai ole vaenga mo mo ne ole fa unga ale fam sino so ole ala vole me ole ha o ye ta fa mala manga ne le fiafi ole me wanga ta ta ma fai lang ole fa to mo ne le unga ale fa mo male wa ta mo we me fa si pepa olo mai ele unga le fam sino ole me fo fa toi
le angole ungole na mai le fa pertania ia ele se professor fa piko nga sawa fai kau o kometia e tau na fai tau mo to ti le vale mena una o te fola mo mo to al fala le ta fiofi manatu malangona se tau fai se tau mai o i o le ma tau fa manino atu ia vai leina umol fai nga ia ona fai le fai nga ngata nei al na pari ia o matango fia voi lo fina ngalo tala fe unga vo ia wa le tulanga le sa tu ina mai ana lela na o le fai unga autu ia ele o mai ai la tulanga i mafuanga na tau nu wai fa ma sino ngai la na fai unga autu ia uta wai la lo fina ngalo le pe na e sa no mai ai ia le tau lo ile ai tatele yo ile unga pari ele le langa iai ia finaunga na whaia nele lai to tono le portofono o loo tā uai whaasaralaunga na mua i whaia. O whaasaralaunga la leo te mana o a matarita noanga o na tatai mai i leo le whae unga. Wo i ele soi whaamisinonga. O le whaasaralaunga ala fionga i le whonga whatalai o le mota. E pe o na sa whaawawhonga i ele atunu ui le malama na la a o le a matalia le whaawawino o taurumanga a le paramene. O le asa o e whaawawhonga i le forsanga na le fionga le whonga whatalai. ia e matango fia le sa no nga le fionga fong fitalai ne sa amatalia ita o manga le palmene ne yaso o le taua o le sa no nga le fionga fong fitalai o le sa tau a fai mai me ia sa tu la i mai le so fua male aso an nafi ne so lua i tu langa ia sa silsila ma mai mo to ai lo tato tu no ile tau fainga fo ia le sunga tu le pa male vai nga fa fa ia cha pipi e anga ia tu ile parliament ia le sa tato mo mawina uma mena tupu ia o le tauan na o le saunanga le fionga fong fitalai e vata si ai ma a wai le au fainga ruenga tofia le tua ia tu langa fo ile au malo mal fono su tofia le ala na au mai e lo ala na fai unga i le tūlanga tonu lava lea e pe ona tau mwhai atu ai le vango whau whai le chapipi ina ia whātauto ina i lātou ma a wai tau manga le pāle mene ia o le whai unga lea sātu ina mai e le whionga le whongwetalai e ui lava o ani tūlanga sātu lai mai ai me sei fo i le tūlanga fo i lea i whaalongona sā o i tangata ia ma le manu lauti o le vātapuia ma le vāwhelo aloa i ma le tausinga o le whilemu ia le ala na mai e fai unga le afionga le fonga vitalai ia o le atu ina atu le famsinonga mawalunga ia le mata upu ia ono le tulanga ua ele mafai na fai le afionga le fonga vitalai se fai unga le tulanga lina ona ele o iai se vaenga le tula fono fa vai o loo fa manino mai ai le mafai ona toe fa tautu o ni sui filia mai fainga palota ile mai ai o le fast food limaso le ai tautala le ta upu lima lua le fa vai le ala ua finagalo i lola fionga le fonga vitalai ai mese le toe au mai le toe au mai le fionga le fonga vitalai o le faiunga le faamasinoga o talesaga apili le sa faila so lua tolu i ulai ia na la sa toe au mai ai la le tulaga lena ia ma mai lo mala na faiunga ia o le atu le mataupu lena i le faamasinoga ia mo sona finagalo o finauga ia na o finauga ia na maua i le tatou ripoti i papali'i ana leila i totonu o le potu fa'amasino ana leila sa finau ai e le loia o lo'o tu mo sui faipule uma o le HRPP o le ua taofia mai le ulufale i le maotafono sui filifilia o i tūmalo sa tauvā i lalo o le fa'amalu o le vaenga fa'aufai o le HRPP. O le mau tau ave na finau ai le loia a le HRPP. E soli tulafono, e soli fa'avae. O leo kau mai aku pe e leo ainga ma le mea lena e forasia nei i le saunoanga fa'amalama a le fionga le fungwetalai. Ua mafu ai o na faila na fa'aunga e taofi le fa'atutonga. sa leile sa no tui wa o le vava ai atu le nai le tūlanga sa nga i ai le talo sanga ma le fol sanga le vaenga fa fa le chapipi ia ma la tu tu ham sinonga pe o la tu talo sanga
o lea sa whaurina lea soa nafi, a lea sa whonga ina nei ma whai lawat whai unga. O lea sa ngā i le lātou tālasanga, i le fisili ngia, o le whai unga le whionga al whonga vitalai. Ua noa tia ai ia tatau. A sui whiwhilia, a le vaenga whau whai le tāpipi, na whiwhilia mai le whainga pālota. E whaatau tō ma awai ai, i le whono usupo le taunumanga le pālemeni. O le peila le tūlanga nai le wamai atu, o lea sa ngai ai le mawhapea mai ai le tālasanga. E soli tūla whono ma soli whaamae ia le whaiunga le whonga vitalai. Una wā a fia ai a te tau whaale whaamae. A sui whiwhilia le ita pipi mai le whainga pālota. E awai ai i le whono le pālemeni. Ole wada. Ta te le yo ai o le whaiunga. O le ata te i le mele na mawhoi, no le matau pui oile, i le whamisinonga. Okay, jumping the conclusion here, Fari. Le wa mai whaiunga al whamisinonga maurunga Samoa. Va ai la i le file mua le whainga. E au noa ma le a whaina i fua, ma le vevesi i fua. Pe ona sa ia i la songa fua, ma le a songa nafi, ava ai ma nei o le ava noa le pe ana wha pe la o le a songa fua le na whai i le mele. Don't you think? O le tūlanga tonu ana sa iai tui. O le wale upumoni. O le awo la tō maua. Le finangalo le whionga i le whonga vitalai. Ne sa la tō maua. E le whaatau tō ina i la tō. Mai le taun awai atu le pālemeni. O le mea la sa tauna whai pewe o na tātā ua. Usi tai le tūlanga wai ai le finangalo le whionga le whonga vitalai. Ai a ngai i le whaamisinonga maua lunga. Awa le whaasinoala na le tūla whono. E mai eise whai unga. Ia le tūlanga fo i lo la tau te tonunga. E le o tala whea ngai le whai unga le whonga vitalai. Au le tūla i mai la tūlanga ia sa tātou wa mai i la songa fua. Ia male ya sona nafi. Ia o te longona e pea na tātata noai. O ni tūlanga e sa le tau ona tupu. Ma sa le tau fo ona sila iai la tunu. Ia wau o lava i tūlanga ua whaasifo le au whainga luenga tofia le tua. Ma se tūlanga whaanoa noa lea na o iei tatua tunu la sona nafi. Ono se vainga whaanoa noa o le tūlanga le au whainga luenga tofia le tua. Me umalana. Ia whaatase malpui ngam tanga luenga o leo. Sa le tau na tupu mai. Ai ana whapea lava na maua loe le vaenga whau whaili tāpipi le fina ngalo ma le whai unga le whonga vitalai. Ia hai loa la tau le i le whamsinonga. O le tausinga le nā o le file mūsa tauna iai lala ta sila fiaina. Wa le fuina manino le aswana na fia pia na sau noa le fionga i le suitaitai. Le fionga ia fon toe. O le lau ta oto i le whamsinonga le nā tū tālasanga. Ia mai o lau o la tū sila fia, o lau ave la tū tālasanga le whamsinonga. A o le alamana toe o mai le aswana nafi. A o le au tū le o la tū tālasanga le na ave i le whamsinonga maualunga. Ona o le whai unga le whonga vitalai ia. E le tauna watu le fono, mai le whatau tō ina i la tau. Pari, whamore, se o le whawau sano. Kere i lor ke mi whaile tala le whontoi. O le tala le whontoi le whaile, te mi lena vesi me o ta whale whono i le aswana nafi. O le wata atia le whamsinonga le lato tāsanga le. Ia, o le saunanga na le whionga a whontoi le aswana nafi, ina ua whatatala noa fo ie. E niso tu stala, sa saunoa i la whionga whontoi. O le lau wata oto le lato tāsanga le whamsinonga. So le mea la le tupu nafi, sa le tatau la tupu le mea lea? Sa le tatau na fifio atu. O lau i lo wa ave la total sanga. O la mea na laina na ave la total sanga. O la voila le mea na laina fifio atu la sona nafi. O le tūlanga na visilingia longa winga e ave le tal sanga. Ai ave masal salo. Ua i le a fifio mai la sona nafi. E whaatino le e tau mawhai e o tonu le palemeni. A la wata oto le la tō. Tal sanga dwa msinonga pio na sau noa ila fionga fontoi. Le leila le lana faile finonga le ma le fau le o mamoli la le loia le fionga ya mua. O lo tu ma le vanga fau faile chapipi ma simu le chapipi finau le tulanga le so tu la fono ma le so di fa vai fa unga ale fionga le fonga tala. Ai so le mele ke kau falo ku le nga finga o le loia sa tu mo le fionga le fonga tala. Ele o finau i le mele o le filifilia o sui na malo mai. Ma lo I o sui na malo mai le fenga palo tai tu malo. O le mele ke kau wa ku le kau wa i le loia le fonga tala. O le kaimi. O le taimi.
o le whaatautonga. O le tūlanga tonu nā tui, o le tūlanga lea sa pe sa watoi whina unga le tapipi. O le awhia o ai ata tau, a o lātou sui, na whitwhilia mai le whainga pālota, e au ai e le whono. O le ala na watul whina unga le whionga le lilo ia pe on tula ia le ata o le sa komisi korea. O le whina unga le lo ia le whionga le whongwhitalai. E leo fisilingia le tūlanga ia lātou warrant fo ia tusi tō whinga. E leo iaisa whaina le tūlanga le nā. Paule mea lea e fisilingia le tūlanga ni. O le taimi, sa te tau wai o na whātau tō. O lona winga la, o le pei e tau a ngā i whina ngalo o le whinaunga a le lo ia le whongwhitalai. I le whāsful lima aso. Le taimi na whaare tūla whono, i lalo le whaamai. Le tau wai o na whātau tō. I le urua i tau a whianga a le parlemeni. Aua o le urua i tau a whianga na le parlemeni. Le ana whaila so lusful whaome, le awa whaamau ni ele. E le whaamsinongo tarsanga pili. Le awa mafua ai o na se ele whaaste whaatino tūlanga uma pefo o na usu ia ele whono le parlemeni. I lana taurumanga whaawau. I le talo le tupe. Peila tūlanga uma le na. Le ana tau whina watu e fo i ele whionga ia le alilo iolo tūla i mo le whongwetalai. O le taimi lea e anga e toila tau e te tau wai o na whātau tō o lona winga ele o fi nau le filifili o sui ya ele o tūlanga na ele o fi nau le filifili ngā ai tū malo ele o fi nau for i warrant of election or warrant of appointments lea sa inia lea o le malo ele o a whaina tūlanga le na a o le taimi sa te tau wai o na whātau tō okay now la tau atu le whaunga a whionga i whamsino na whonga nela. La sa sila pali i le whaunga na mai nela i whamsino maurunga la tunu. I wai peia na taua. Ia, o le whatua wala au le ua inga, le ua i wala au wino le mta upu. Ana nei le tai au. Ai pia kau e se le whainga len kau whai pari i le mea. O ke le malama. E kau ma pe walo kalolo wangil whaunga na kungu le ngangu o le mea. O le Fish week ai por ali ngol mea. Ia pe o le tūlanga la na ina ua wae o tūlanga lava nei tau manga mtau papene mua whaile me tau le mention. O le wala aunga mua. Ia on wha tūlanga ila i o le taimi male aso e wala au ele mta upu. O le tūlanga la i le polo inga le whamsinonga maulunga na mai ni tai au. O le a whaonga le doctrine le o le Pickwick basis. Lea o le asu e nai le tālasanga a le tū tālasanga mantua fo ina o le tālasanga le na mafua i taurumanga o le tālasanga li tapipi o le tūlanga la i le doctrine le o le Pickwick basis o le tūlanga fo i lea e lea vanoa ai le tū o lo whaasanga ia i le tālasanga e au mai eisa na tali tustusia ai o le ase e loa le whamsinonga mo le whainga o le iloilonga malana sa irilinga, malana whaiunga. O le tūlanga tonu la na le doctrine leo le Pickwick basis. Lea sa whaatino ai le mta upu lea ni le tai au. E ui lava la se whinaunga sa avatu e le whionga le ata wale sa mo le whionga le whongwhitalai. Ia ona o le ele i maua mai se whina ngalo le whionga le whongwhitalai i le tūlanga tonu le mta upu. Au lea lava sa whatau nuu lava le whina ngalo le whamsinonga. Le whaatino le whamsinonga. I le whaonga ina le doctrine ngā le Pickwick basis e au noa wa lava le tālasanga tustusia le sa whauruina le tapipi e whai elu le longa pawala le me mo'mia i lalo le Pickwick basis o le awai ato le itu o lo whaasanga i le tālasanga a e le mo'mia ina sa na whaamtalanga tustusia written submission le ala sa whatau nua iloa i le aso nei whaamsino Okay. Manua le se la pari mena. Le ala ufai ni le whaiunga. I le tālasanga tustusia a le tūle o tangi. Awa o le tūle tali o le tūa speaker. Wa pia la le lo ia le whongwetalai. E au noa ma le mo'mia o se whamtalanga tustusia. Wa whai nei le whaiunga le whaamsinonga maulunga. Peis I lunga o le tālasanga tustusia a le o lo tangi ma whai e lora lato whaiunga. Now, e iai se avano, normal practice, okay? E iai se avano, langa leo te iloa, le sa tu avanoa ia le whamsinonga. I le lo ia speaker. A mai lau whamtalanga tustusia. I le teimi te manatu e tāwhi. So e iai se avanoa. E mawhai o na tu wavanoa I le whamsinonga.
ia ila tu ile mai se whaamtalanga tu susi. Ina ia tāpena mai sa la tu whaamtalanga. O le tūlanga māsani lava ia o whamasinonga I taunu manga. O le tūlanga le nā I le mea tau o le fair hearing. Ia. Po le natural justice. I le tu o le avanoa. E tāpena mai ai le tu o lo whasanga I le tāsanga. Ai peita iane. O lea ua decide le whamasinonga. Le ua whaitunga le whamasinonga. O le a whaonga le doctrine le o le Pickwick basis. E whai eila na ilo ilonga. Ia mantua foi tui. O le Pickwick basis le sa whaonga foi le whamasinonga. Le sa le whamasinonga mawalunga. Le sa whaila na whai unga le aso lua tolu o me. Le sa whaila sa. O no inga la ele se ua I teimine o whaonga le whamasinonga le Pickwick basis. I taurumanga o le mata upu nei. Le fui sa whaonga le aso sa aso lua sfutolu. E ui lava la ina wa sa teva le ia le sa vea ma sa ia asa fa wa lava ia le sai di linga ma le fai unga vam sinonga mawalunga ona o lai fa unga le doctrine o le Pickwick basis o te folinga voi la le tulanga le sa fa ana nei tai au tu sa lava la pe le ai se tapenanga tustusia ali tu o lo fa sanga ia tal sanga e se e al vam sinonga ia faila na ia suenga na ia ilo ilonga ma faila na fai unga o le tūlanga la pe ona isau noi tui. O le ua iei tau sanga tustusia le fionga a le tū le tapipi. Ai le eise whamtalanga tustusia le tū lo vasanga ele tau sanga. Ai o le lava sa awai matali I fesili al whamsinonga. Ai mese o ana tali tu fofonga. Sa tuinatu whamsinonga. I whata tau le tau sanga le tapipi sa tuinatu. So, lo ko mai kau kwa vai lai ngola wha. So, something tells me, buddy. So le e ka kaulanga I sia vango e PDA le fai unga ngi. Ia o le tūlanga I le apili tui o le tūlanga nai pe a fina ngalo I ai le tū le ua a le whongwhitalai. O la tōna pule whitalia pe whai le apili. A o le tūlanga ia. E ma whai le talsanga apili. Man tua foi o le whai unga le whamsinonga mawalunga. A o le ia iri si whamsinonga le ilunga to le whamsinonga mawalunga. Whamsinonga o talsanga. Po le whamsinonga o apili. Le am fai ina a veri fai unga le pe ava pe fina ngalo le fionga le whongwhitalai. E fai si apili. Ala sa o sila. Ua fai tau nei le fai unga le whamsinonga. O la se mea sa manino le leila o tilo ma se ata o loa mai le fai unga le whamsinonga le ntonu iei le so. Ia, tui le amatanga mai lava o le lau pepa mua. Wa pe anau ta ua te sola. E na o le fai unga au tū le sa au mai. E le au mai mafua anga le whamsinonga. Tustusia. Sa mafua iona tau nuu ila na fai unga au tū. Le amatanga mai la le amatanga mai o tau manga o le fai unga tustusia le ua au tū al whamsinonga le ua mai. E fōlinga mai, o mata upu o le whaavai. Lea sa nga iei le ana ilo ilonga. Malana fai unga. Lea ta uai le mata upu wha o le whaamai. Ia, o le mata upu wha o le whaamai. O le tūlanga le ia te tau wha le whaamai. Ma le malo si anga e mawhai e se tangata nu o Samoa. O na ave se mata upu. Tau le ia tau o le whaamai. Mo se fai unga le whamsinonga mawalunga. O lisi wa enga le whaamai e le lato ilo ilonga ma le vai unga le mata upu whaasfu wha. Lea tala noa I sui usu fono. O le fono a au fai tū la fono. Lea sa filifilia mai I tū mālo e 5 tasi. O le whainga pālo ta tele a lea tunu. Ia, ona so maila ia ma le mata upu wha 5 o le wha mai. Lea ngai tonu ianga vaa. E mawhai ona vea aise tangata nu o Samoa. Ma sui usu fono le pālimeni. Ia ona wha solo mai foila ia I le mata upu wha ono. I le nofo ia I o le tofi o sui usu fono. Ia, no ma le mata upu wha su fitu. Mantua mta u fasu fitu le lava sa ta no ai. Le ai a te tau ale tangata. E na te ave ai se mta u pule whamsinonga. Pe ava pe u visilingia. Nona ia tau e vei masu isu fono. Ia, ma le mta u pulima lua. O le foi na afia mta u pulima lua. I le ilo ilonga whamsinonga I le so. Le masani ta tala no ai le fasu 5 aso e taun wha tau toa. Wha tasi ai la ma le mta u pu ono tasi. O le tautonga o le loto wha maoni. Lea e le mawhai ai o na no foia e se sui fitfilia mai le whainga pālota. Se no foa o se sui o sufono le tū malo pe a whai e le I whaatino ina le whaatautonga o le loto wha maoni.
Peila mata upu tele na le whawai. Lea na ngā iei le lui longa le whamasino ngā uwhia ila ma le tula fono whai ngā pālota. Lua awhes furu mariva. Ia, o i tua wai o le whamasino ngā o le ITPP, le tūtasanga mua le tūtasanga lua, o sui filfilia i o le ITPP tai tōtasi. Lea le i whātautoina. Ia, tasi le tū sa whasanga umai ia tārsanga. O nā o le whionga le whongwhitalai. O le peila le whai unga autu le u whata oto mai. O le manino mai, o le maenga le whai unga autu. O i la tau ia tū lai mai i le tū tārsanga lua. Sui ia le tapipi le whātautoina. Le whapea mai le whamsinonga maualunga. O i la tau ia sa filfilia mai, e tu sa ma le mata upu whasul wha o le whawai. Le u umona u ta ua tuai tūlanga i sui usfonu. O na saula i o le vaenga lua o le whai unga. E tu sa ai ma le mata upu ono sfulu ma le tasi. O loo ai le whaatino ina. O le tautonga o le loto wha maoni. Le whapea mai ai le vaenga lua le o le whai unga i le mata upu ono tasi. I le tūlanga e le ma whai ai o na no fo ia. E sui whiwhilia i o le tapipi. No foa o le palemene. Le a whapea i whaia se whaatautonga o le loto wha maoni. O no mai lai e le vaenga lono tolu. O le whai unga autu lea le whamsinonga. O lo whapea mai ai. O lo i ai le mata whai oi. Po le ai inga. E fito i tonu i le whionga le whonga whetalai. E nā te whai ai le whaatautonga o le loto wha maoni. Mo sui ia o le tapipi le whaatautoina. E tu sai ma le whai upu se furu wha. O tu la fono tu mau. Mantua vai lam tau furu wha le tau tala tautonga o le loto wha maoni. Le whai e le whionga le whonga whetalai. Mo sui us fono. Ia, wha solo mai la ia le vaenga ti. O le whai unga le whamsinonga. Lea e whapea mai ai. O loo i ai le matafa i oi. Fito i tonu. I le fionga i le whonga whetalai. E whaatino ai lona tiute. I lalo le tula whono whawai. E whaatauto ai sui o le tapipi. Ma whapea mai ai. Mo te tau ona whaatauto. Lea lau whapea mai ilo le whaiunga. Ia e te tau na whaatino. E te tau na whaatino le tiute le whionga whonga whetalai. E whaatauto ai sui o le tapipi. E tau maua mai tui. Okay. Now, let's see mele o valong tu le watali mai ilanga le to tele le tunu sipari. O ai e fati no le tautonga. Le watali mai ai. Le manino. Ia. Le manino fai unga le o le fola manino tu le forsanga. E ta tau na fatino. Tiu te ia o le whongwhatalai. E tu sai ma le vaenga le o le whaavaira. Para le visiri la leo ke kurkuri a pula whani le won. O saua i le whai unga nei, le aso ma le teimi e ta tau o na whaatino ai le whaatautonga nei. E leo i aise vaenga o le whai unga le ana tui na mai whamsinonga maualunga. O tau mai aise aso ma se teimi e te tau e na whaataunuina le whaatautonga. Ma te tau e na whaataunuina tiute i o le whionga le whongwetalai. Pau lava le mele e tala noa mai ai le whai unga. Le whapere tania. At the earliest opportunity, lona winga, e te tau na whātauto i se taimi tala whea ngai vave. Lona winga la, e leo, lona winga, e mawhainta tala noa le earliest opportunity. Tae au, po le asongafua, po le asolua, po le lava yaso, ona e leo iai se, e leo iai foi la se time frame. O se taimi whātulanga ina, o au mai e whamsinonga maualunga. E te tau wai na whātauto sui o le tapipi, o ila leo tau mai ai. O le matawhai oi la le nā. O le matawhai oi fito i tonu lava le whionga le whongwhitalai. Le taimi ma le aso. Le taimi ma le aso. E tau wen whātautoina. E pau le mea leo manino. Yes. E mawhain na whaid whātautonga. Leo manino maile. Ma ua te tau loa na whātauto ia sui o le tapipi le whātautoina. A o le taimi ma le aso e whātauto ai. O la ala uta oto atu le whionga le whongwhitalai. E pule la le whionga le whongwhitalai. I le aso ma le teimi whātauto ai. Ulona winga la. E te tau ona longo. I le whionga le whongwhitalai. Le tapipi. Ia, i le aso ma le teimi.
Yeah. Alo na winga la se longa la wa vatu se fina ngalo le fong fetalai. Ile aso mo le tai. Fatu ata pena mai fo ile o ila to. Ai le mafai il taimi nei. Ele mafai na o mai fa malo si la to. E te o mai fa malo si tai au. Ma le fai unga le al fam sinonga. Ai le ia vatua se fina ngalo le fionga le fong fetalai. Ile taimi ma le aso. Ma le tua o le o tu mai le fam sinonga mawalunga o le mel na e pule le fionga le fong fetalai. Ma tu langa foi na le ona le ta ua mai le fam sinonga mawalunga se taimi ma se aso. O lona winga la nei te ua ise fa mo e a fio tai au fa tautu ile tau na tupu na mea e ta tau na fa tali le ja pipi ise fina ngalo po se tu se le fionga fong fetalai e longo alo ia ina tau ile taimi ma le aso e fa tautu ina Se o sino kwa pari mele le mana le mele fa mana le. Ko se le fo ko ku mai da ka o le mele a. O le fa di wina o le fa vai. O le ngā luenga le nā ale wha amsino. Le wo umono la tau wha di liu, ia. O le a wha kau koulanga o le sau le wha vai. O le kaimi ma le aso. E wha tari la le wha amsinonga. E ile pule le pale mene. O langa na ngā makawhaiu. A o mātou ma le matunga luenga o le wha liu o le wha vai. Ua mako ioe e ta tau o le wha tau to oto. Yeah? sa o leia o tulanga tonu ana tu ile fa ta ua le fata ua le wa mai fam sinonga mawalunga ia aua ni fe sopo ai mata faioi Yeah. ma pe na sa noa e manino lava mata faioi le fionga le fonga talai mai manino foi tua oi ele itulanga ele tau na sopo iai e manino foi tua oi o le mata faioi le fam sinonga mawalunga le ala u fatino le la to pitola au le wa mai le la to fa winganga o le tūlanga e tauna ta oto i ele mata upule le tūlanga le whātautonga. Le ua maile nā tō whina ngalo. A o le mata whai i patino lava ia. I le taimi ma le aso e whātautoa ai. Ele ai ala i aile whamsilonga mawalunga. O le mea le nā. E pule ai lava le whionga le whonga vitalai. E pule fwai la le whionga le whonga vitalai. Ia pole al le aso ma le taimi e whātautoa ai. Le si meta wale na maua tune la forsanga pali i. O le whaatawa ina. Ele whaamsinonga maulunga Samoa o aia ta taua tangata o le pinga lau kala. Whae unga leanga whai e ku malo i as furwalu le onga sui ia wale whakauko. Le sa whai la soi wapirina. Vai le ua o mea soringi. La e u mau le whaamsinonga maulunga Samoa. Le whaatawa ina o le whai ngā whiriwhiringa le tunu le na whai la soi wapirina. Le amana ia e whamasino o lo wai ata tauna e whiri ai le sui o rutu malo. That's a beautiful thing. O le tūlanga tōna tui le whātaua le wai pea na tātale no le teimu sola. O le au tūtonu le o le tālasanga le tapipi. Wa afia o la toa ia tau. E le ngata wa ia tau a sui whiriwhiria. A o ia tau fo ia i la tau. Na whiriwhiria sui ia. Lono winga o le malo le atunu. Le ala usau tonu ai la whai unga whamsino. Le whātaua o le ia tau lea. Aia tau o le whiriwhiringa ale tūmalo. Ma le aia tau ale sui whiriwhiria. Mai ele tu malo. And it's your voice, buddy. I mean, it's all coming back now. And it's your voice atu vai lua le whaamisinonga i whaasalonga i ana whai. O le a whaalea o ngā ina te whai le whainga palota. Ona o le manu manunga o le whaamisinonga. Mau. Le whiriwhiringa le atunu lana whai. Nā tonu atui. Ma tūlanga tonu fo ina le whisata ua i tonu le whai unga le whaamisinonga o tausanga piri le solua tolu. O le whaata ua. O le whainga whiriwhiringa le atunu. Ia ia ta tau a le tangata anu o Samoa na whai eila na whiriwhiringa mō lana sui. E tūla i mai e sui le tū malo tono le palimeni. All right. Eila lisi. Ia. Eila lisi la enga tā ua le wai peo na o tā ua tui. Tā ua fo i le wa le ufa peo mai le whamsinonga. O le se taimi muli ane. O na umai leo na mafuanga tustusia. Ia, mana tua la tui. Tā ua i o mafuanga. Tā ua i o mafuanga. O ne te tauna sila fia. E le tu whamsinonga po tangata ia e follow i tūlanga ia. O le a tonu a mafuanga. Ai meise o mafuanga whale tūla fono. O se isi lava mafuanga. Sa whaavae ai di whai unga autua le whamsinonga. Wa lewa tato vai. Na le whai unga autua le wa mai. I le vaai foila i le whai unga autua le wa mai lava i le ei. E tau le i. E lo iai ma se vaenga o le whai unga autu. O tau mai iai le mata upu 5 lua o le whaamai.
le tūlanga le fasu li maso. A le no ta ua, ile amatanga o tau manga o le whamasino, o le whaiunga le whamasino, o lo ta ua ele mata upu lima lu, o lo na winga la, e uina whaasau to tonu, o mafua anga tustusia le whamasinonga. E au mai eso la tau tel tonunga, ile tūlanga le e peona tau tala, ia ile fasu li maso le o le tūlafono whamai, e ui, o le au mai, e ono la tau whamanino ina. Inisio whaiunga e peona whailava ile, tūlanga i mata upu ia ina umai ar whainga whalota. E tā ua tele la le tātou whāteltali. O i e mauaile atoanga atoa o le whaiunga. Ia mauaile o tūlanga tonu e tau o nei ai. Pari, o observa, misalo ainga observa fa tu il melen ta talano ai o jurisdiction. Fai unga le fa liwina le fa vai o le a male e male i male o. A le fa tinonga le a male e male i male o. Ka kia lai o le vaanga la le fa ni le temi. O observa la ka ora. E lua per tania. O lo te tilo le unga le sau. E le ai masa mea o sau e so fa per tania pe order of the court. O lo whapetani lo ki wakule sau, o le declaration. Alo kau fiu ki tira po ese se ora. Ese se senga upu e luene i manino. E ele se senga tui. Ia wa au mai loa se ora i to tonu o le whaiunga. O lo na winga. O le polo inga. Okay. A mai loa se polo inga. O le application al tangata le ave i polo inga. E te tau na usta ia. A le usta ia lola le ora. Ia ona whengai lola ia ma au lape o le tulafono. The contempt of court. Aile tawa aila le whaiunga le na mai. Ele o iai se tūlanga o mai se ora. Po se polo inga. Na o le declaration. O le whatinonga le o le tau mai. Na o le tau mai. O le tūlanga. O le whaiunga le whamasinonga la o iai. Aile o iai ni ora. E whamarusi ai. Si me konga lenga lengo siluk pari. Anga lela ka koe fo ikua le time o le aso ma le taimi e vel fatotonga. O lengo kau kilo po felme o ke molo punga le ora. Anga o ko kilo si ora. Wa sawa ila le ora. Le kaimi ma le aso e kau fo. Lala ofisili nena. E se sengo upui e lua langa le declaration me le wa declare mai. Ai le o sau se ora de whamasinonga. Yeah? Ole tūlanga tonu na tu e peona why SS le declaration ma le order, but it's all part of the decision. Yeah. The main decision na le whamasinonga. E fia mai declarations o declaration o le whai loa mai. O le whai unga le autu, whai unga autu, le utau nu i eit whamasinonga. A sau lola se order. O na tau mai lola tai peol mele te sau no i eitui. Tau mai le taimi, tau mai le aso, e te tau aina whaatino. Le mea le wa declare mai tonu le whai unga. Le ala wa sau nei vai unga na ona fa pe mai o le vai unga auto yes e ma fai ona fa tauto sui o le chapi le fa tauto ina ai le o iai se oda e tu ina tu le fionga fonga vetalai a me o le taimi ma le aso lea fa tau nu el fa tauto ngai pe o le tulanga le sa mai e fa unga fa sino ta sanga pili ele ngata na mai langa declaration fa unga ai sa wai malanga ora o le order nga sa mai e effective forthwith. Effective forthwith. Mai le taimi na fonga ina il fa unga whamasinonga. E effective ai fa inga malo fo. Sai pe fo la le ora le a pali ile na polo ina il whamasinonga le whatotonga. Ia fai le whatotonga mausu fono sa mo ila sulusu fa, yeah? Na tonu ai tena patu le si vaenga o local farfongo. Le ana o al vaenga le whakaungu le meila lo wharigi. Na tonu ora rale mena mal polo inga na e le iusta ia o le ora rale na, right? Na tonu atu. Le vola ki lo kol mena so mena na of city basis sengo upu e lua o le ora man declaration. Ale la ma kwa kele i. Yeah, it's all part of the decision. It's all part of o vaenga uma i o fa unga utu. A o lona fatinonga e ese ai la le lua le. The declaration ma le ora. O le fatinonga ese ai. I think o le va fe loa i o whinga maroi e to the executive, parliament and judiciary. Le vo koe ka ngi i ele the order is not there's no need for an order. I le teimi le nei
Ona o le la tatia le fonga vitalai e tatia ye le temi mela so e fai le fatu tonga le. Ile unga le famsino ngela o mai tau ya. Ia, o le tūlanga tonu nā tui o ia awene I wheso puai. Yeah. Ia tūlanga I whatinonga mtawhai oi. Ia mai o o le tūlanga manino la leta o toai. La voi la sila fia le whamsinonga. Le tua oi. E te tauna o ia I whatinonga la na ia ngā luenga le whawinganga o le tūlafona whamai. E iai foi la mea le tauna sopoloa ai. Mai le tauna o la tu whaia. Wa teimi, wa iai foi tūlanga voi le mawhai ona fai mese fai unga fam sinonga ai le o tusa ai mal mele mai tu la fon vai le la ma fu ai na to fa le nga ia ona le o tusa ai mal tu la fon fai unga fam sinonga e ala se fai unga fam sinonga tal sanga pili ai o manu manunga fo o fam sinonga ia wa lai on le fai le declaration and plus and order e fa nga e action ai lo se mea ona manu manunga fo o le fam sinonga la to ile mo le mea o toia o constitution la defenders and interpreters of the Constitution, or a standing order, is a different jurisdiction altogether. Did I make that right? Yeah. Atonua. Tulanga tula fon tu mau o limte ta ina ia ngā ruenga al parliament. On la fai uta fatalonga le everybody. Koe foi kasi kwa, why is it important mola tonu ina ia talia the reasons behind the decision of the Supreme Court? Pea no ta ua tui, o le ta ua o mafuanga. E matua I whaailoa manino mai ia le whamasinonga. Tūlanga, wa tau nuu wai whamasinonga lana whai unga le peo na umai. O ina foi lai mafuanga. E au mamantua foi so se mata upuilu mal whamasinonga. E mua whaatūlanga mai le whamasinonga. Le mata upu au tū, po le issue. O le atonua le issue. Le atonua le mata upu au tū. Lea sa nga iai ia iloilonga ma fi naunga ai tu whamsinonga ma le fai unga le whamsinonga awa ole ale fai unga e mai ole talina ole isu le sa fatulanga le whamsinonga I le amatanga ilana fai unga tustusia ole ta ua lana e tātou te iloa I foi ole a tonu ale mata upu au tu le sa iluma ole whamsinonga le ana mafuan tau nu ilana fai unga wai umalona fai le mata upu au tu fatulanga mai loa matulanga I a foi ile I mafuanga o tau nu wai il fai unga tu o le taua na o tulanga o ne me o fai unga whamsinonga e te tau ona fai tau atoa ina ia maua ai le malamala anga atoa I le tulanga o tau nu wai whamsinonga na fai unga Where to now? You don't feel ngalo. Where to now for both parties? Ia wa le wa mai la fai unga whamsinonga wa mawhaina whātauto sui o le tapipi o le tūlanga foi nā tui lau manino mai mantua foi o le isi le vaenga o le whina unga le tapipi ia o fia I mala whātauto mala tau sui ia sa whaia ina mai le I whamsinonga le whamau nia le whamsinonga la tau sori ngā tūla whono wa o vaenga umai ana o fia le talsanga le tapipi pe tai na toe whaui tua le toa fitu lea na solo ia mai le whamsinonga maualunga ona ua fisilingia le whamsinonga maualunga le tu le talsanga ale tu le tapipi o le e fōringa mai e la tau te leo usta ia malo ia whai unga ia wa mai e solo ia ai ia su ia o lau already solo ia mai le ise mea la toi o te whatauto o umana solo ia men whamsinonga le ala sa mafua ilona toi au mai tu al vaenga na talsanga le vai lau manino na tūlanga wa pea le na mai manino fo isaunuanga sunga tu le pa I tūlanga e whātautoa mo la tū sui ia ua lesa pau umen whamsinonga toa fitu. Lea lau sau manino whai unga whamsinonga. Na ore toa se fulu walu lava. E whātautoa. O le toa fitu lea. E le to e whātautoa ina. O le na winga la. Ia. O lea ua o mai nei September. Mai a apelila. Ia lea ua malolo ana I sui ia. Ele I mauni o la tau totongi. Le so fitu lea wa le pumoni au le tongia I la tau I le taimi atoa lea ia ono lea le wa mai sa o le whai unga whamsinonga e le taunto e whatautua wa umana solo ia o la tau tofi O le ti mea pali I e tapai fo so fina ngalo part of the argument and whai ni tono o courthouse no finau le fionga ia o mua e ta tau time and a place
E tatau ona fai le whaatautonga. O le upule sa whaongaina ele whinaunga a umua ana leila. On the first convening of Parliament, which is the 14th of September. Sa tatau ona whaina, i le tau au fianga mua le Parliament, i les fulfa, le sorula le basa nei. Ai fesidi lol ka mai kai vam singo. Matatua tangaloa. No. E le o kai mi mua nga fongo le pai nga sufikula. O le fongo mua le pai nga sufikula. O le aso duas fulfa. E le o le aso se fulfa o se tema. O le lanta o le mate fam singo le potile na mai e wola le iti lifestyle. O le fesidi lal ka mai kai fam singo. Anga o umana ile fa ka konga le aso duas fulfa. E le ko e vesi fa pengi le me. Don't you think, buddy? Na tonua te longa na sa o le i el finanga lo fam sinonga na wa mai. Ona we pe na au mai pe fi na unga le chapipi. O le fa ia tau fianga fa pitoha. Tau fianga mua. E ma nei ala wa le na ma nei foi le vai tu le sa to tele su le chapipi le sa wa fam sinonga. E la tau te fa fonga le ia i le tulanga le fa mani nonga mai le fam sinonga. O le tula fono mana fa iunga. Le la wa tal sia wa ave se foi le na o pung sa mai i lungo sui le chapipi. I le mau ia la to. O le i fai le tau fianga fa o le aso sfufa. O le aso na sa tau na fai le tau fianga fa bito. Le ua i fono na le parliament. Au uma le me tau le tau fianga fa bito ma le ua i fono le parliament. Le na fai le aso lufu fa o me i to tono le fasu limas. Ma o te langona na o tala fianga i tonu fina ngalo na fa msinonga na ave le fianga ya umua. Ona sa le tau na te watu le na fi na unga it's very common sense. Yeah. Because I think because at the first convening of Parliament, on the 14th of September. No. The first convening of Parliament was done on the 24th of May, not the 14th. Or if you know what, anyway, Le ai Paul tulanga me sili na wa mai atu ni siole vaenga fo fai unga autu al fam sinonga piona mai nei aso ia tatu talia ia po ata urmanga ia wai le tatu te lo iloa po feo tau to ia i le finangalo le fionga fong vitalai wa mea ia le la tatu fata tali nei finangalo le fionga fong vitalai ia a fai ole ase e loa le fa tau to ia po le ale aso le ale time le fa tau to i sui le tapipi ia o lisi tūlanga lea la tātou to e whātatali ai. Pe iei se whina ngalo le whionga le whangawhitalai. E to e apili le whai unga lea le whamsinonga maurunga. Ia pe lau vaenga nā tu i e tātou te whātatali ai. Ia se i au mai pe se whina ngalo le whionga le whangawhitalai. Ia po le ale tūlanga e te tau ana iai. Au te longona e taile au e pe wa e maua se whina ngalo tustusia le whionga le whangawhitalai pe whātau tō tae au pe le ai. O te le I maua la pari e o mai te mile whel tapor kalame. Ia no winga la e motino ala e leisi fa tau tunga whai tai au. Wala nga tau nei se whasi silanga. E tau nei se whasi silanga. Tustusia mai la whionga le whonga metalai. E longo ai sui o le tapipi le ua wha maunia le whamsinonga tau na tau tō. O te mana pari e whai wa tapor kalame. Le tā ua lau furusanga le na whai ane pō. O le foi mo maule te nu sa la fo foi de sunga lauri le mari to elan fa tanonga sa fai dunga TV le fakasa ale fa sa o ile sa nonga le po le lava le fa di liwina a oe ma u mai lava o le to langi le o le fa violet tatu e tasi le fa di liwina e lima ta ita ina mata fa u mai ono o le lato mata fa yo ile o le fa msinonga sa mo o le tulanga pe ana tātala noa I pēa ma I tāpoka lame tui. Na ole whamsinonga mawalunga la I aile malo si anga. La tau te wha liwi nai, interpret ai, le tūla fono whawai, po se isi lava tūla fono. O le a foi la ni tali tonunga ese o le pa ia male malo le atunu, ia po le malo, po le panemene, po se isi lava le whaali liunga. O le whaali liunga halo ia e whaongaina. O le whaali liunga le au mai le whamsinonga mawalunga. Ia lea laua mai se fina ngalo le whionga le whamsinonga mawalunga
ila na fai unga ile so ia o talo no le tulanga foi la o le tali foi la na ile tulanga le fesili pe fa tau to pe le ai le wa mai ai la fa li unga la singa mauru mal fai unga foi na tau na alo ia I tulanga ta o pe ona ta o to el tula fon va mai e si vanga na ai la ni te wa ia se fina ngalo le fionga le fon tala e fai se la total sanga pili ia tulanga la na e se foi la na tau manga Alo fakta. Ya, fakta tele mo lo wabno el tato por kala ne via filo sungo el pali tele ya. Mani foi fa mga luego ne via fi. Si eu li foi se ta ko te velo tar se yela stona. Wa kongo ko las konga. Wa kongo. Na so se fasi sila nga mai le official le fonga fitalai por hale sila sanga le la so. Don't you think? Yeah, sa le tulanga na le la tato fatal tali terminate. Ya manatu fo. Ya la fo se tulanga au mai ele ungal famasinonga io tulanga umana le sa tatu talia ma ole mebit sili no fafta yeitui ole lava wa pole lava fo ile tau fai sa tau fai mai ai ya suile cha pipi a ole lava sa I ulava na lato we fatino le me le fai mai ile tula fono ole tulanga fafta ila na ile fatinonga le sa fai le wo enta upul famasinonga le ala wa mai ai lana fai unga ia tatou talia ia lupe o maunu po le ase fina ngalo le fionga fon talai tulanga tauna ia il fatou to tonga na o sui le chapipi ia fa tele tui mo le nei po ia fa malu luat foi po ia mal malu so tatou tunu na vo so to fa fonga mai ia fa mangalo le leo lauto ona ia manu te le lava fa nga malo longo le nei fiafi fa tai Wa mafato fafata se tumpali mai moanga tatu tunu se oli foi terminile trailer atayao terminate tuile nei mo pali fa so foi ya tapo inga sa mo nei po se fu mai manuia se fu